there's going to be a Motia kingdom. Na ebe start Kumasi. The co waiting in life. Ya wo akwadebi I will Kumasi ya at the age of 9, at the age of 12, no Motia 70. The second Okomfo Anokye prepare to appear. Na se Kumasi asofo anyere wo ho a obekonka wo. Ho kira ba say no ohia wa no ama lotto number. He will pass through fire. Wo mo gina ho si ya no ofurudua. Obeye ne say gra no ko. Te say ninja no. By 12 years obeji Kumasi abos. Asante abos. Ya wo no. Nya say afi ne ya be wo no. Ya wo no. Ye twa ne funuma. Young boy, oh you dangerous. Because as we go to say a baby bedroom. Abosom ya, omadi denjina. Sorry. Sumsum Ahintasem hu bibda bia no. Bia be hu na akomne nananom ne ma be sorry ma sorry gina be gu. Don't tia sorry sem kura. Ahefo ma mu nyina akwa ba wo hwe ye wona Nakasi TV, da Nakasi TV be hu ye Nkumase tafo pankro no bonsuom. Na enema hodo a nananom ene odwede ampakwa miankopɔ de na na ye ne de. This a wado ani eba na abehunu. Si abodua na ehunu nsukro. Se wo pe ba ahwe okiri akwantuo mu nsɛm aye de ama wonte ni nyina emu de eka nyina nse. Wo ba ena abehunu nia ekro. Mo obi nkobu sana wahwehwe na Nakasi akiri kwan. So awo ha na odadwe nyina abra tafo pankro no bonsuom. Dia nipa de frɛ no ane nana ɔyɛ ade yi ndo ɔkasa no wɔkuno na ne tirina da se kuno. Na wie ya trase Osofo Francis Amoako Atta eno akofa sembi ediaba na sankrofo tiasem wi no mo ahweni a na kese na Nakasi yababu yensem pra de ama no se onimde na nyame ne nananom achenade sanse na dikan ka kyo se reincarnation ewo ho nipa wu a osan ba ti nipa dodo no a eka Okomfo Anokye obesan babio sofo na ba betum nkyene se ya wo akola bi ewo krum ha sante mantem ha wo ye Okomfo Anokye the second na wose by the age of 12 wo benya motia maako bro be 70 na nwanwade ne nsankyerene a na Okomfo Anokye ya wo gya hokɔ ye ni nyina no wo ba ababeto aso no si Kumasi asofo nhweye ana se Ghana asofo nhweye esanse ono ɔkan ya na ye adwuma na esanse na so dem kora akɔye nsankyerene ne ne kekan ka ho nti no ne nsankyerene no a wo bɛye no nipa be fra so dem aba no ho nano na wie ye ba abato ase Yesu kora kan bi wo se de ɔye ya wantimi anye mmere nti no ɔbɛsoma ho kronkron amomu aba bɛye na we de Okomfo Anokye ne ma hodo ɔbɛye ya ye ka bi kyerɛ mo na Nakasi TV no so ɛna we de ne na Nakasi na de abo sofo mu a na akɔpagya saa asɛm de aba wo kyerɛ sɛ ya wo akɔda no prempren ya ye kasa ya by the age of 12 anwanwade ne nsankyerene a wɔbɛye no asante mantam ha na Ghana no enipa frɛkyirikyiri benkyeye wɔn bɛdwane afra so dem aba Nakakye ba modern sɛ wo hweye no be subscribe wade ama onua bi no nso ahwebie sofo no ano di sem ɛwɔ hɔ a wɔno abɛka ɛno akyi yene nana be di saa asɛm nkomo sɛ enigye wɔ hɔ ana sɛ ohu ne sɛ me ba sisi ya esi ojabi we di asameka ansa mako jari there's going to be a kingdom mama nka na asofo wo Kumasi Asante amu omani mere maami akote there's going to be a Motia kingdom na ebe start Kumasi the co waiting in life ya wo akwadebi I will Kumasi ya at the age of 9, at the age of 12 no Motia 70. The second Okomfo Anokye prepare to appear. Na oni asofo ebehia me anyu na se Kumasi asofo anyere wo ho a obekonka wo there will be a time they say by 12 years na Motia over 70 ho kira ba say no ohia wa no ama lotto number ho ne ba ya na ama lotto number na when no mpese onu obedi obakwa so ndem of the empire no trust me nyame anya dom me Okomfo Anokye be ye display any show so for be na betumi aye bi he will pass through fire wo mo gina ho si ya no ofurudua obeye ne nsa sei gra no ko te say you know ninja no by 12 years obaji Kumasi aboso Asante aboso ya wo no nya se afi ne ya be wo no ya wo no ye twa ne funuma dem kana what I say young boy oh you dangerous emotia are you so happy for that is the reincarnation said then you enti Kumasi asofo on sorry
emenka se enye na mbom said ye beya Christosom ensay and the page yes there will be a time beya suspect was of just all join it na better nyamsom papa e wa Asante mem and the page odifo there will be a time akwasi there bia when you 12 years na se no what tiase na baby ofi okomanhia otumfo odifo ade akwada ne beye before entering this is Ghana da nipa be frɛ bruche na aba obemo masan homa na onam so omfa fem. I am telling you what is going to happen as a seer. Nti asofu wa santimam tsori nyina am de pa agye na yendi kan soja no am de pa agye no na o metu ja no obetu ja no a obedi ni lem men kan se nyew am de pa agye no yem kan nyima no nsi nchen no onya den ya ondini lem already no nyamsom na ye suspect dada am de pa agye no na ondini lem na nyamsom endini lem na atumi aden aflu. That is the most important thing. Ahwefo kontomfi wose ne suman ne nani enti saa mre de osofo Amoako Atta ono na no mu nsam a wo ka no mu nyina mu atibi nti saa mre de buruni ekasa wose no doubt about it na yene nana ebedi ho nkomo nana emo ha we de se ka konfo bi ena beka ya ka beka se bia entrekese na osofo apostle Francis Amoako Atta ena samle die o say yidie mu no the second coming of Okomfo Anokye waba na asani a Yesu ebaaye na edurumre bi ansana ye hu no anase wo yi no ho adi no samle second Okomfo Anokye no nemre nson na o ka kire Ghana fo asofo ene Asante asofo nyina se by the age of 12 the akolana die wanka so wanya 9 so wanya 6 so wanya 7 so wanya 11 ba ne nkom se mu no se by the age of 12 anwanwade a akola no ebeye no obi abedwan efra so dem aba no we san say ena so dem nyina aye nsankire ne wo yi aye 1 November mu a ye bebo ye kobro nyamu yi aso de bi abewura mu eye ntwama eye prej ene ne kekan ka ho afole aye bebo enti yedie no akola no nsem ena eba so kan ya na eye dwuma to bi abedwane aba na nche piaw de na aka wo ho o de kwama mo du besre a o besre eye kole kwama ya yesra se kwama mo besre eye kwama o de kwama mo pa adese mama de kai mamu nyina ha ebiem se de menua betio Mandela South Africa mampeni dada ya wuya bro ye mesa ko South Africa said you dear ban the kai dia sadama wo twedi ampon so oboye ho ba hwe so afi kwa wiye ansa na no stress obi a mpedua e den mo fa no twere no ntimpani fo se dua ye den ye bopam e de twere no na aboa no pe kokwa ye nti na ode no ho twere sie ye peso so a ye be hunu nti ya chekere boa na aboa no ntakra so ena ma ne ho ye fe ena me hu aboa kro na de ekowia no se afia no ahia ofiri sumfo fidie wo sum de da ho sum de ho ano aye din nti mesre se obiala se bia mu se benya do enya me ho de bia wani kire bia fi se wani kire ni nyina ne se ko baabi kwanche baabi mu bi mfa nsan ko hyebo ase obi nkobu mfa so eno ne ade ehia me ne de aka de baabi a befa bia ya be to bia ayempoyim correct why me da ase na ye de minua bletu so ase anisema ma obi a wahwe me ache bia efiri Ohineba media ebresu besi samle Ohineba media be kan semi to ho me kan semi to mo atie mi afolo mi abesi na de omunu de me kan ekosi me kan semi Ohineba media sabre na me ne bema ne freno o de akire wo kai din wa ona ehya ase ansa na sister Fozia beba na fere de siana David ase de o de yankoi me ne bema no me boni dia che mo de me kan munim me kan sa se mo to se ebire bi bedru abosom ya omade de nyina mbere sorry
Sumsum Ahintasem hunu bibda bia no obia be hunu na akomne nananom ne ma be sori ama asori gina be gu asama ontia menam ka che ontia asori sem kura efi se enkane na sa nananom twae ene kwaye ofa so ene chekire oman edi gina oman no sabele no say the reincarnation wo no be saba sana no so be saba sanse samre na sisie ni akọ ni abroni ibi asade bia edawo bia obe bia ne de ahinta bia na ebe kwa asa ede aba to di boni abone no be kwa baba beto na we de mu amunim de meka na ye do nyankopon ase se bi ne fa no daddy k wala na shase ene wo hine ba media ne ye ke fosu daddy k no daddy k fosu enti ke fosu so wo ha me pa cho ba bia obi a me chiawo me hu wache unu ya ba hwe boy me hu wache pa ke fosu ya ba hwe bo na ewi ase de woni ni person no edi pa boni ni a o mo ni di nka asem no correct ke fosu hine ba media o firi ho be emfie be miru ni na feni de fie miru me chia ke fosu pa ba bia obi a ke fosu me chiawo me sero ya ba hwe pa me sero wati na asama meka kefosu oni me meka kusi na eniema mu ba yire sesi awon se ewia sesi a no o de fasoro eba fomo a ene asofo na afawia se gina wo ndia no kore ena wo ye konfokura wa yire mo ye bonsam no kore sabi ye man panyini asofo na control no se ne da meka e no obi aso ni me meka ena wo beti sofo we sisi enti duru so man panyini kura no sabi oye bibi so de be ya de bi ayen kae dum no de ba ya ne se obesi asordai eye katridura na meboa enu osi fi se asofo na e control no na ebedru ba bi se de kwa me nkroma ba ya na ode abosom ene enua ene nhoma ene ye adwuma ode je Ghana fa hudie de ma ye no sabia na be ba ene obe sore ebe ye adwuma empra hodo nson times 7 de esisi sabre no edu sei ti se sofo na kan osofo no zo sabi o mane mo utwar puse we de so aka bia ma mo ye kan waka bia ma ye ade eda ho ye beba na o gidi ye se edien ebe akofa sadie nyina abaye Ghana fo sun ana bibi man sun ena samre de ebia twere ampokwa amyankopon etie na wode bibi sae den aba ansa na no antirio ansa na no sesia ya swanshu eni aswansa eni ehunu de mu emodro ye nananom de bosom eni akom ekon agiwo man si ho fritetentre di bibia dana kwamu dipa nyini che dipa nyare basa o yale kura so a obenya anodro no wasa nanam nukredie osuro won esum bi esuro ni mu no enwie peye ende no kre esum esuro ni mu no enwie peye tie nanam de sa som na gina ya anye bia nkrofo kura ni mu hwe kura no nana kase TV om de tie amamle ni abande ne kwa nananom de faso enti om de hunu de wo mu na o de compare enei de akodro enti se ehunu nana kase TV adawroma ama nkrofo enam ye nkyerɛkyerɛ so hunu no kura ne kutai nanam no om gidie no kotaye na dua e om se nsakraye wo mu dia ede nanam ko ene na amafo ye kombedo se tete atempo no sanya dai emra na ye mfa ye to pamfra na mwa ye miye nyini nche na mwa ye mabone ne nkekaye ne dem nyina mfiri ho saabele no president bi beba ema ye nkofa afranche ne nsem ema afran no so gira ho manananu adi wo na wo mfa me swaye nkofa bible me gira ho nkase mi ya wo man sika meka no kore na se buafo man sika MPB enti medada nipa nkokase monto aba mame na meye me kwaya mamo na mema mu nsuo ni eto aba ne wia wo meka se menye contractor ne yi kwai kwasi asamba ko ekoso wi ake se wo buna nanom mrabe mi ni atem kafra MP dudu no a obepe ama ayi president MP obe president Abia obegira wa mo kwa me ya mamo mema mu nsuo mo nkane a me ya mamo obe kasa dwere no musa na nyankopɔ ye na dom na ye tie no na se ye to abama no wi a onko na akoka se MP me so ye kwayi
I say be boy no aka kire wo say onye contractor and we kwai onye water west and wo munhyianom ade se man mani ahefo abu abrochimemu Ghana ya mpisiri dwuma wo didi ya no dwuma wo didi ya no wo de bi se obia wo de nye se ayo ko bi se obia MP bepe parliamentarian ejina akọ parliament ya akọ se ayemle se bedwania me se bedwania ayo obeye nyina ne se memo mo nkania okosommo ye nkania esabe your problem memo mo nsuanom ensuo duru me bi etutu pipe mbe na wotwekura na enye na bi okra so mo ni pipe bi okra mo ni pipe ni bi memo mo nsuanom memo akwa ye kwa so de ko se street ye da ye ni mo yi me obebisa me na bebedi bisika eye kwai ni nyina nipa bienu na boa ne kakra ena me ye kwai ni nyina gu concrete free e kwai ni mo sa bebisi me am sika wo omo be boa ye za cancer na be ye kwai aboa omo ye ya omo de yi betutu ya e sai ni ade de se kwai kanti me mfa so na no so ha me ya na makope boto ni ade na mateche na ball pa workers ene ya ya kanti me fa so kakra wo de kwai so nye dai enye enti ampi ni ba o be mo kwaya mamo enti se me nkwabra kase beto a na bitiri ma ya bidede ma koto aba mamo me mo nkania efise dum kania ta mo pe no mudum no ta mo pe no boso ye nya sutre se da abruchire ye bedum kania kra ye mamo information no me ya ma kwaya mamo nyense me mamo nsuanom ensuo 2 pipe mu a e be se ye ni mbie pipe no be bi wo pa pipe kro mu bi da wati ase no akasa asempese we no dia 2 3 na utrai kono okoto aba ni mani wi a open no kura wo ebi kura be emfie be miensa na won si kuro mu hoda na wotenka nko a obisa wo so o parliament ebe ka be bosome ame ato aba ye jimi atabanti na wasabe dada ye de mfremfrem ade se de possible ni e de mfremfrem ade fra abrochimemu ebe dada ye mpanimfo ni bi eto o madwene no no me de dada ye na wato aba ma so ho na si e kai tete atempo no ena nke de bosom e de mawo se me be yemla se bedwani me ko parliament de me de be ye campaign na me de me so asama me ka e bi no a me buso te me buso a Antonia me nkume na tachima ya ne afre obochirewa onkume se so de ko tekumase ya freta Antonia ma ne afreta no ne de ka ho se siremu na abekọ ase wa ne afre blekune na esio na amane ni afle no ne odi abodu ana chele blekunde ne odi abodua se bi bolga so a ni afle tongo ni odi aka ho ana bolga na aba na edi bolga na aba de bolga he no no bolga na aba se krache so a krache dente ne afle krache dente so na edi abodua na kan su ahodo be se na amama bia aso ne yi ba ko se ya achemu a ni afle achemko no bremu abena na kan edi ama so yi so a ni afle fla oh anwafo ro do nko anwafo no anwuna memu wa ba bia ni afle busum kese isi ade buruku enkwanta se wo so akonoli wo ho da bi akonodi de ewo ayi wore sei atoemantem ho akonodi wore sei atwapem no so ni ayi akonodi abna ni ade agina ho ni ayi abosuma ya na kapto aso ho no voter region kwa na self no ya bosuma no so ya flow no na ho no fa enkwanta si ade the flow si ade buruku enti bosuma fe buruku no so wo ho na nso na nka afofa sa ofa nipa ni afafa bosuma wo region bia no ni ayi ensuo mani aden ni abosuma mani aden no ni aka ni nyina abu no mo dia so wo sai o dia so mo dia so ani o dia buru hu dua ye wi ade ma de kosia na dia bo pe tu kwana to be wi a ma ne sika na fe da nta pe no ofura ekutu na na se ahoro na te komo obi mra na fe komo obi mra no e ka sa ne ma wo nyina nti se osofo na e ka e ya ade asa ne ma wo nyina manfo be pra hwe efi se asofo na da nipa because obeka to say is wadam die wonsoro adajam ne baaye nti be sa fa adajam nti to abodo no gu nsura ni na achon sa be dey e ko abafa so obenye sika no mola you know mola speaking na odi ada down no ajusika owia no daka kesim na ne manyina akwa buchi to school fees dollars and pounds euros what I say na eduru akosia da na akwa asori a ne ka papa no de abesu otwe o sen coat papa bi coat na otwe bi o sa coat
na ofro ne ka no aka bom bam na wa sori ba no wo to no sempo o mekono ya to no wasaje collection na pisu na de petrol no de petrol gum na na fam wo dai kakra wo pesika tue wo je munya kofo ya sisi ya che na wonim na de o ba so de bra o mantamu o ye ya be pon no asofo nketua no be ye bibia ye ya be pon na be na sa ba ko no ana je so wa wie so na nyamsum se ne yesom se na yesu ba ye sofo no ehye nkomo se ye tie bi o nyina tie fo mu nyina mo tie bi o sofo no se ade asofo no ka ya sa ya yiri se wo se konfirma che ba na wo se be bi enye ne boni nsu o na emom no sa asofo no amom mpa ibo ma anya dire dia eni asori nyina begu na ne nsanchani obeye nti no asori nyina be da begu nipa nyina be gane aba no o se asaba o kai o se enye ne boni mu na emom ba wo ba no ko omlo no medini lem o medini lem na ko finu o mu lem no mu lem dan se mo anhwa mo de asu yi gara driwi aso de apasum de ni enye me na make up gabi wo de sofo mo sofo na ase mo ko de sofo no edimo pa mo ko re sofo na be ya wo hu na be o hu ye no o me kire mo se ne mba fa ne badwom wo sa so de mu se so se mo ko fa no ayi sabi afode bomu a ende mu ankasa bosemu a na konfa noche no nyumadi a obedi ye no enu abi na ene be na o ye to aso ro enye nwanwa se konfa noche bo na ye de aduane asiso ya soja ehuro tututututu be se don hwere nan na don sabe tu nsuo no na nsuo no entinya nwanwa ti konfa no twudwumadi a obedi ye no ebie na nakase bibedi ye no wo so udi no enti se emu be sha na bi no ka cho se konfa noche de ebi mo so obi so beba no wa be ye de sene bebra na che se eye wonderful eye ni monyam eye nkunimdie ye sene nyankopon se o mane mrem efri se ewiase no kura ekom ye de edie no kura eka so edene pa no kura ko wo mu de ye no mo na mo de wo mu kwanya no mu afa na we de so obeto apete am obia nya bi na obia ko bedo so obebe di na chi obekọ no ho na so pa obeme emfiri ba bia se Asante be mo na ebe frase mu tse mu tie de nya na de tifri ha what you say na me ntwa no Yesu ba ye de na ma enipa bebre di na chi yes anje ekom na nipa bebre di na chi na ye mu se asofo se na o mu ye sa de na o mu ko ade dia no mu afa na etidie na che so obi sane sa mikrofon ko di na ma ba preach abeka Yesu ho asem abeka nsankyere ne o ye eka na dwumadi a wo ye abeka na botaye ho ade menya eska wie ya mesi yemfa sorry sika hwe ya lefo yemfa sorry sika tue school fees yemfa sorry sika free doctor na mo ye dia sorry sika penti asoda ye dia tontwene na ye brum bang na asoda yewe na yise bia mu asoda be bua contact ni nyankopon enti wi ase de Bible na nkasa kro wo se de oni kadua na onyankopon asoda na wo se na se no so be de obese wo piao enti Bible room enti onyankopon se oni kadua ni asoda na ablabo a wo du oni kadua be ene nyankopon wi o enya asoda na so ntia asoda ni pa de inside esi mu no nipa de hwede tue ni wo no onyankopon so de ohwakomem to se mu sunsu Amoako enya mo tadiem owie ni nyina kan na to so say dia soda penti asoda no bi mu kura ye fa soda anya dey sika ko no wo nyina na se konfaro che ba mo tena ho ba wona wa sabi wo so soda na nkunya nyina sisi wo nyina akodi konfaro ko landi memu a ye dia soda ye top ye to ye dia bia ba konfaro da wi sa ho akotrefo mo na mo kan yo na mo yi kire me mo twa bibire ye hwe no mo twa bibire me ma me hwe ye ya Minu Mandela so hwe bi na so da land mem akosi broni ekromu o mo de Bible buy yo de Bible buy no land mem ya London London hono mem wono aso da pa ye ga bia ba wensa meanwhile onipa bi anya dey enko ho one kind of credit dey na ebedura ebe kakra so da do no a nipa nkom ye de be ye dance pa ye be hu no sofo wo mu to one kind of credit we nyam na me kan yo mu amosofo ntimu asemu a mu ko panu musa said ye osofo bi so ba ya in the name of Jesus me twuma dwene na asiso buntie ni yo sofo bi ba ya in the name of Jesus oso otutu abosom osi abosom yi otutu abosom yi ewi atire no afede wo say to me bia any Bible na just
a history. Also future abosom so so kan ye. Also for kesi asa de ma we atoso sei. Imprensa no. Imprensa na e ko na yo. Also for bi so e ba ya. Also otutu abosom. O se abosom. Enye bibia se. Enka le to abosom no. Enka le abosom. Na nanom de bosom gold ene di gina ye. Enka ne abosom bia no. Ne e wotete wotoa no a ene ye se ton ho trillion. Ye se 10 trillion. Ska ye nti bi da. Ye hunu bi da. Ye nti bi di da kana no. Ye se bi di trillion. Ye ne tete wotoa no. Wo pe bia obebele pa no. Enam se na opete 120 bi. Ene bosom gold. Awia e di abobla wonya iskanu wie ye. Ya also stand president no. And they was say Bible to me bia enim just a history was say just say Abakosem bi keke o wonu say obi go say yemfa asore sika yemfa hwa asore ba yemfa hwa yalefo nemum ye disisi asore dan ye di penti asore dan samum rem na mo metenem na we enyamsom panie Okomfo se enyamsom pa se wo kohwe unua na waboa no afiri na kotremu enso ye se emfa sore sika nkoye saade no ti de be nana se ye hwe o nana ye ni bresam kase enfensre ye penti ye ni bresam kase na ye mfa nya da so da no ye penti ne bresam wa na ka kotremu enye nipa no a wo discover man no se wo nye ska na di no wo a asoda no ho na bebam wo nyina wo faili o se aso si compete aso Kobi nkobolutuo eti no obi wo tim ja asori o say collection ameto ye ne tight ametia nya meje maade Asoro di ko penti asoda no so nane opa ye nkompa ne nyanka konkrata mu kohwe se ono ho adin no de ato asore ya asore enye dia o do problem wo ne ma ba personal property ne ma ba fatisi ya o so fu bi so e fa cho mi so pa o dia plan ye o so fu bi so o no so o se ayi wa bompa ye amo ba na wo na o ma so bi o be chi akwala no wa fa kwala ono ko pa ye ma no nyim no nti na ono ko da so ma na no so o ni ba media so no for so be kaya o so fu bi so ba sa so for no na o so ya da dem a na yiro so si asore ne dia o mo ne na ekọ ese o na se ya de ai ye money so na yiro so asore si kenya o so otamie na papa o so ya de ko ti wo mu su ene wo mu bai no eda ho naka yeti o memu na ye nyina anim se galamse na so ese yesu a asofo se ye ko we want to be that where you knowledge Bible sinim dia me ma eni enti no enti omu nyina ayira ya to zom yesu obi de wa ti na say o ye nhwe e de na asofo yi inse ayi chokonkrom asem bi o say abra ohere ne ye fene felo anase na Nebukadnezar what say ya wu yesu no wasna ko aye den esa say wo ni say wo begi tumi a e wo no ne nsam nyina e dey say asofo wo say asem sofo bi so ba pankoro a oba e o say obi preacher no tikem yesu ba e no tikem nto mu sorka obi e wo de tie o so pankoro fo wo nim de nka wo nim so fukro e die e wi a kire we obi say pankoro boy si gira to di the chi sa bela papa buti asiu obi to di the chi ya obi kodi obi di na chi kula ma nipa no wo se na sori di fie enkonwa nipa ya je da isi wo ne nipa je ba bi da nipa no ko bu ko yi enkonwa ntugu ma nipa na bodam na pankoro sisi e wo ntima ready ade sa so fukro ya o sa so fi o preach ya yesu ba no tikem obi preach no da kem no na mfom o preach ya fe later no kotoboto etiso pagolo mo nim de pagolo fo de o pagolo de o mo manisem ai ewi akire motolo onye sika afeka afi wi akire akobia so ne kese won kran afi de pagolo de ko onye de o ma sesi am no kase yi o yu so ese kokokokoko so for no ai se nkwango nana e dia dia ye be hwifra ese sesi o yu so ese kokokokoko tese nana tese wanyina na se tiefo hwe sabiam sabenya de ye sibe na mecheche sija so meka na esiri mi siri gira no se utna se pa na udwani tu fom
Trust you when it jeans straight pa na se tanka se o na pa na se wo hwe enema ekoso wa asofo no a omo nsem a omo kae ene de ekowie pa sesi anu a ohene na hu sesi ye ka a diamond no a omo nya diamond fo no if you say hwe Morgan ebeka nyamesem ewo saa no mbeka no nyamesem ewo Kumase Methodist Book Depot Methodist so na wo playground na playground nya ho no a kire ho no a park no so Methodist Book Depot na ho no be playground da chi ho na sable opita na si form Morgan be kasa ya so bi da ka mu aye bone en so the first car VW bus ahwe be wo enso no akoto car no otim adenti ana wo di Jesus Bible ni sunko fidie yi aboa ni sunko eja no so a ni sunko obi be preacher hwe na no kwase asem bi asofu bi gira panko no preacher ai mema ya ba ye wo jimi wakase yo osofu pa enso Bible kura say due wo se kwase anase raka na chese kwase o obi o se kwase o Bible si due enso sofu mbuo o tipa o gira panko ko dua wo ai ena be ma wo jimi nti wako hada ya boba odo so couple ba ko ni botom we preaching na so couple ba ko hada de ba oba boni ewo mu pa ene die enti se wunu aba ena be ma bi ko ha dai ma no ena o to ka ba ntimi na nu aba na Jessica no o ma obi adi aka nya ode ho de se ne ke wajira ya kwasi asem preaching bio o wonu mo nsebo te wonu mi se preaching so obi preaching ke asem ka den sakra yo be kasem ayi ni pa aten ama ni pete se di o ye bibia obehu se sa kwa em nam su nye Bible say wo se da suba pa di a kira afoforo ayi azi enwom no nwoma no na enam suba pa ninti no afoforo bebe Kristo nchen ene asofo adidi atam kwa ene obete se sofo we ya bene ala wanye dia o preacher na ya atem die di kai obedi president ya atem President Asem edanchen a na afi abaye hemfo na ye Okomfo kwa de ye nchene a ni agirem owi a obese na no wodi atem oba bi kwa ohwe oba no enantie ene kwa fasoko no bi preacher didi na atem na se Bible se badwemba ene betuma di akra na ukodi ni panatem ade a wo ye nye ukodi na atem a ya wo ka no beti ebele no beti wa nya odo amfa meni pana nko ne nchen ankyere ne benkum nifa ekọ obefa so obenante obedwale ekọ obefa so obesiesie no ho na kodi ni paratem ofa saa ne ma wo nyina ya ade a Okomfo Anokye the second no wade ba ba saa ne ma wo nyina to aye dai atwa ana ko se preaching ni sika pe ahodo a omo pe nyina no eto agu enti se wo de esa wo nka ho bi enti se wo mu asofo no wo mu nyeden wo mu tese de ebei de na wo so mu so mu su no mu twa adwadwo kasa nka krofo sika wo mu ajeje wo mu dan wo mu ade ma wo na oyere so obi nka se bro nya kokro 24 furu du 24 furu do top for the bag no we here ni wa na be top for the bag na kwa de nya ka tire kwa be pere kai ne de eba no so ati ase enti ese asofo so wo tire so wo bobiribu a ene e bobirimiye na esoro be kamo esoro pa ebe duru be bi aso de mo obi ensi ho oye ne se si na kom di ni pakro wo so wafu aye ma obeba hwe ebe ye den be enwanwa emra osikani ni ko Yesu nchen ena saa asem we bi nya ka da oso osikani ni ko Yesu nchen se woni de konante no wose koto wa hunya die nyina ene ni awo ene ni awo nyina ne bi besi otwa na ni hwe na japade ene na anka de cars ni fie japade sebe ni jagwa ni pijaro ene ne yire ne mpra ni jeep papa bi otimu sebe nyaado ni hama papa bi otimu no ene cars ahodo a ategrete kokwanso ye die we ye friend say ye ka we ye friend we dey say to dra ye friend say na ye fanka ho we dey we say ka engineer afeka we di ni fanka ho we dey say we wonu nyina ne friend ene ni td ye friend afeka that's what the car because what's the car dia kwesa bia wantimi so obeja saa na eme we nyina ene ho na ebe we ba o se ebe ye den sikede se aboa yoma obi aka se sikede na ewura pa ne tokrum sikede
Sika unya bia no. Bia ka sika nya da. Sika be yede. Ede nkasa. Na na sofo na ndu na sese wo anya. Ye pepa wo mo pa wa ho ne ne keka ho nyina. O sika be yede. Wo mo da wo mo sori no ndu ne fa ba ko bi em sori. Wo ba be gina. Men ka sika ede. No wo ba 30 minutes ni awi asori. Sika ede no. Wrong. Men ka say. Omo manya bi pe no. Omo nya bi no. Ena betu aka sika ede. No se sa na omo be. Sika be yede. Sika be yede. Ti Okomfo Anokye mra na ye nyina ye nyede. Nya bi. Me de mawie. Nya sa na pa. E me mawie. Me kra me kwa akoye ne secretary. Ana se me no me kwa akoye. Ejini aso be de kamera. Apa se ye na ye dibi na se ye kodi ni akobonsam je mu ane ye ko. Nemom asofo be di no mo afu be kutukutu te se ayi tontom a wanu moja de. Ne nso ya ho akere ye ndie. A wo mu fire ho. Wo bi ka kire me na nsense. Wo bi wo ho Nyankopɔ bɔ no se wo mebua nkrofo mu niye. Na wo abebo nkrofo amomo di ye no di niye. Me de odi. Yo me wo mtiti aso de mo keka wo no mu nyina. Wapoto amna asie no. Ahwefo de nsabo. Mesremo anya ado. Ka ye ka nyina no nyese sebe. Ka flache. Eyede papa mu kama homeka. Ye twatra mo mu saa me no wa yeye. No ma saa kan so na tere. Na wo hene mu amokọ asori. Sa asem na meka. Ohwe preaching na osofo preaching. Ene ensem amoka pa ne humobura asem a. Enka sofo ntimi mfa sika. Anjije collection. Anya bo for dia akase ma wo no mfa koku bank dan ka mo mfa koku bank ma obiti asori de mo pesika be 5 million 500 Ghana cedi old currency ne 5 million pe bi dia koton me kompo 7 de anya bi ato dokono dia ma one ne maadi na nso onya bi a na so for this kana koguo account sum 7 de toka akase si da akase a na se minu asa wodwene bible no nsama eka no ho dia that means aso for ma dadaye na kwana so da akase si ho a aso da akase ko heaven minimum so bia e wo krom ha e ya so akase pa se wo mu na wo pe sika kakra bi e de adidwa no se ba bia wo be pass e be ko we nu ho be ko we nu ho be ko we nu ho be ko mo are no de dem panimfo be sinkonwa wo ho ansa na sika na de be man to hwe ba bia e kro no ne bia nim guase kro wo mu a wo se pa mo twa no we ne me ma che no oja chiri di so ko sia da bia ye to kola se be ti se wani nyina na se wo cheke sa de ba bia de shima ba nyese bia bibia wo nyese sabe me ho na atemi ana me di ahusi o ana so mu asem na aba ne na be ka da bi hwe wi ase wo de tenasidin na asem America hwe osofo bi bai ansa ma bubo nsam yensa so wo de tienie osofo bi bai obe preach se obi ka Nyankopɔn asem a no esofo a no tikem Yesu baaye Yesu kura no esempaboa later no ne sofo no tikem no wo winsu asa ekokoko ne kala no kwa nyamede ma no anyema no tieni yo osofo bi aba je tosu bi no sofo ne baaye no wo say Yes Christo in the name of Jesus odutua wo bone enti wono de sebie mu sebe nyaado obubu abosom o the Bible kro yawo ena nkrofo abosom ya ohun se gold wo ho o ya adafede de otoyi wo okotoyi ekotoyi obubu oba first na 25 million na mo amomo japade no de amamu enti so aso bi aba enka no because obetoy egutu aka ma to mo ni mo nyam ne mo mo gidi ama no ena obebu so obebu sum nyina enti oba ono akotena se okogi ehunu ade enti ohun se gold obusum ni mu a eni hia no tete woto ano no abefa de power bi wo mu no afa no de ye adwuma wo so wahye bosum no wo mobo tieni yo ena odi nya sika nyina awie onya sika nyina awie no Bible kro na ni Jesus kro na wo so odi bubu bosum no wo se Bible to me bi anya dai enim eye just a history Abakosem keke wontie die bi no osofo bi so bai wo preach obi anim se Nyankopɔn bo wiase kro ne boy ya kuma si memu hade ani wiase man de TV station gina wo bi amanfo di ahemfo ne president stratem super president na odi president for astem a ene asofo ene ahemfo a me say wan kasa odi watem wi a na wasa kokko to Bible se mo amuti se nyina mo ye nkwasiafo agimifo no the Bible aye ya amansa nyina giri this sofo we de wo ye true man of God wo ye man of God wa on the asem bi o kare no kuredie onye esika nyina awie ye no
ya ototo oba sese akese wie no se yemfa asori sika emwa obi a woyale asori ba woyale yemfa asori sika entua school fees yemfa asori sika emwa nipa nemo ye di asori sika esisi aso dai ye di atonku ye penti na instruments any instruments ni eto instruments ni penti bi esika na kana hefa na efa na sa asofo we so abeka we ato so me yensa ebade shema ma ni bi sam se asofo omuni edi ni yie na bia no wa wo tresi din a ye ni edu o machini sabi ye nyimi ntabai nyami na bi di atamu wakasa asem ya kirewo na se sa nyema wo nyina wo tiri wani DJ pa na wo hwe na twense mo kai ne se wo se be preach ye na ne ya to collection ya ba fode mo nya sika na na wo kire ya se sabi ya jimia ne da so di wo machi a sabi ka flache ba po ba kwa na ho mo faso che broni bi ebe ye crusade e wo Kumasi Kroduam ha na broni no wo san ba bio se bonkio se ho ahwan o wo hwie ye ne sika wo nya ye nyina no wamfa ba akokora mfiri Ghana ma ha yankọ wo jama asofo obo anu nyina wo mu chesika no edane ntokwa ebi hwie bi sesi aso se ba no wo na yi na bobo ho na bobo sesi a wo hwie wamfa sika pene na mumu sidi no de ye den wo jane nyina okọ nti ye ka asori mandela nyeze sidi na onfanya hwiu eti na abrofo nyame da so nyame koso akira wo hwe ye nuanum nkramofo bi eko arab memu a ya broni bro arab foro obetu atam sika te sei e dia ma nso mfa beble amobrofo ehiafo oba ne sika no ono nkwa na ne gere ne ma ngam so dia betoto ka ka se sida itim nya ise poso edu idi adane idi photo na ya koto na yetimi di na ntwie sika besi ento na ntwie be se be 100 na ntwie be 100 no okote na ntwie be miensa dia ka gina ehini botom wayi sra ha adagu so tienio wase problem obrofo ne ahiafo eyesa ka no waye o eyesa ka no waye bible no amudi ete no se de omamu wo nsira cha de yi oje ethiopia oje de be mu obi be ya adoye no onya nsira ese wa o de ma wo no enti so obi yi sra ka de ma se problem obrofo ne ahiafo na wo ne akunafo ani nwisia ne nyanka na wo se na ntwie wa ha na wakoto na ntwie miensa na wo de aka hye obotomu a musu eye guso da che wo de numi ato maso na ye asempa na meka cho aposibuloni ediskaba ana obe bibi ye nyeska no de amamu amu wa bibi memu se munye na momfa mo nyanka ne nwisia na mo aso for matches kan bia bom ho a wo yi musu de gu muso enti abrofo nyame bekoso asira wo nyame beto bosupago so obesoa ho betua sika more than 500 million akọ Britain, Germany, Canada, America. Akosa akoya akwa da bia free say omunya sika omumfa so omunya no omusa discover the bre ebibiman say yem family ahiafo ye discover Ghana man etimi ko ne akopa bosia ebibiman ni papa ko ne akopa bosia na wakote bosia nso ne bebo man ne atam de amanu na nipa ba ko for say president ni ministers no matches kano time no madi se kwa edu no mbe ya ye miensa de aka nyina omobotom entita bia ebibiman ya ho be chiri ye be bre no me be kan na efri se broni na nyimi tieni onye so wajibi o wa nyimi ene onye homo broni atema se ebibiman ye wo haw ye wa beble se ye nyi sa de mfa mo ye ho na ba ko for kontankro nipa mienu bi akotre sika no so ne tan na wadia wo sa nipa na waji sika na di no me empa so de fi se ankawa ebeka oba anka oba ebeka na no yana nanum bia ye boni fitititititi ebesine enchirima nda so ebia so ka ebi ya ware ebi eskasem ebi ya adwuma ebi di wonya ne nyina ne se boni na omu ye no so akatua ena omunya kai na se kwakwa mo che wa samado a wo wo ne wiase eda betubu atusi ofremo na da no fi besi wo entimi ni adasani wa wo ba poji nkofo sika wo de nananum din busum dini wo de in the name of Jesus odi in the name of Quran modi bonkrofo apo eju omusika dada wo mu ju omu gold omo japade no ka hunu se kwakura moche aye krado etwe wasamado kwakura moche aye krado etwe wasamado enedie asofo rese momamo ani na ho sanse edin bi eba
na ne yeso odua bode etwa ne da no a ne ho nsɛm bebree na yɛse wɔ san babio yɛse awo no kora sɛ ne ayewu Yesu no a anyansafo enka ne akopie hɔ no ɔhene no hu sɛ de yɛba no Herod ehunu de sɛ ne yɛba no ehu ntuko ɔso am yakoku no ɔsɔfo bi se bi ba te mamu ani na hɔ yɛn de yɛaka kyerɛ sɛ yɛahwefo nyina mo adaro ma mmɛboa yɛn na afi yɛn kɔhwɛ nyanka ne bisia saa ne de ato hɔ sɛ wohwɛ yɛn na se bibi si wachi wa ha sɛ yɛ ayie sɛ yɛ abadi ntuo ɛne ne keka ka ho nyina wo yi mpanimfo asotira e ba kotwa ne nyina enso de abrɔ kapre bia enso eni hɔ ti aha ne ne edimu sie yɛ nyina yɛ mompa yɛ sɛ baabi a yɛ nyina akɔwura te sa so dem asɔfo no benya nuhu ne nsakraye na afi wo mu de akon agye nkyiriba sanse yɛ mu yɛ die wo mu ntwa sapa bia ento wo mfa ma yɛ kɔ na me kɔ Canada mem na ntri yɛ boa wo yɛ duma kwa hene wo Canada na piao saa na 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 ya also ba ko chena die your friend is saying na kwanta kase na boache yam na piao na onkwaso na ma de nyina bomfa hene ko fu twumasi wo so bronya ba na wo so na duma kase hene na wo so asenso de nkofo asenso kofo wo so piao maami awowo America na say London do Canada store woman also na kase ya chia engineer so say wo chia baba wa bi wo bank bi wo tafo hanti e beji ni din bi di breto ba ka situation Mandela ya be san hia bio Mandela se mama amoni hwe a enya ado ya wi